Menya Nelson Mandela proves people wrong. How did you get the racist guards to treat you with respect? You're in prison and you said, I will only respond to the name Mandela or Mr. Mandela. sobanukirwa You must fight the battle for dignity. wige On the very first day you go to jail. Really? And that's what we did. byose mu kiganiro ibihe n'amateka. I have a dream. Ni ikiganiro gitambuka buri wa gatandatu kuva saa 9 z'amanywa. Ikiganiro gikorwa na Uzimarire kuri Radio Ikosora. Ikosora Radio. Keep in touch. Kimwe n'ibindi bihugu, u Rwanda ni igihugu gifite amategeko yacyo yihariye ajyanye n'ibyo cyanyuzemo, by'umwihariko ajyanye cyane n'ingoma ya cyami yari iriho mu myaka yo hambere. Impuguke mu mateka Alexis Kagame n'abandi banditse ku mateka y'u Rwanda bavuga ko abami bayoboye u Rwanda bagera kuri 28. Aba ngaba akaba ari bo bami bayoboye u Rwanda, ubwo ni ukuva ahagana mu mwaka w'1991 kugeza mu mwaka w'1960. Nyuma y'uko u Rwanda rero rurekuranye n'ubutegetsi bwa cyami rukagana inzira ya Repubulika yiswe ya Demokarasi, imyaka ubibaye 64 ruyobowe n'abaperezida. Ubu u Rwanda rumaje kuyoborwa n'abaperezida bagera kuri 6. Ubwo ni uguhera hagana mu mwaka w'1960 kugeza na n'ubu u Rwanda ruracyayobowe na perezida. Uyu munsi mu kiganiro ibihe n'amateka turaza kugaruka ku rutonde rw'abaperezida bayoboye igihugu cy'u Rwanda. Njye wanyumvishe ni Uzimarire. Ikiganiro ni ibihe n'amateka. Perezida Dominique Mbonyumutwa niwe wabaye perezida wa mbere wayoboye igihugu cy'u Rwanda mu gihe cyakwitwa nk'icy'inzubacyuho, ubwo u Rwanda rwari rugitandukana n'ubutegetsi bwa cyami rukinjira muri Repubulika. Dominique Mbonyumutwa yavutse mu 1921 atabaruka ku itariki ya 26 Nyakanga mu 1986. Uyu perezida Dominique Mbonyumutwa niwe wabaye perezida wa mbere wayoboye u Rwanda, ariko ntiyayoboye n'igihe kingana n'umwaka. Uyu yayoboye amezi agera ku 10 gusa, kuko yatangiye kuyobora ku itariki ya 28 mu kwezi kwa mbere mu 1961, ava ku butegetsi ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 10 mu 1961. Perezida wa kabiri wayoboye u Rwanda yitwa Kayibanda Gregoire. Kayibanda Gregoire niwe wabaye perezida wa kabiri wayoboye igihugu cy'u Rwanda. Uyu yayoboye imyaka igera kuri 12 yose, uhereye ku itariki ya 26 Ukwakira mu 1961 kugera ku itariki ya 4 Nyakanga mu 1973, ubwo yakorwaga ku buyobozi akorewe coup d'etat. Kayibanda yavutse ku itariki ya mbere Gicurasi mu 1924, atabaruka ku itariki ya 15 Ukuboza mu 1976. Perezida Kayibanda Gregoire yatewe coup d'etat na Perezida Juvenal Habyarimana. Perezida wa gatatu wayoboye u Rwanda, General Major Juvenal Habyarimana, niwe wabaye perezida wa gatatu wayoboye u Rwanda. Uyu yagiye ku butegetsi abikesheje coup d'etat yakoze. Yamaze ku butegetsi imyaka igera kuri 21, uhereye ku itariki ya 5 Nyakanga mu 1973 kugera ku itariki ya 6 Umata mu 1994. General Major Juvenal Habyarimana yavutse ku itariki ya 8 Werurwe 1937, atabaruka ku itariki ya 6 Mata mu 1994. Uyu yararagiye ku butegetsi ateye coup d'etat mugenzi we Gregoire Kayibanda. Uyu nawe yamaze ku butegetsi imyaka igera kuri 21 yose.
Perezida wa kane wayoboye u Rwanda yitwa Dr Theodore Sindikubwabo. Uyu niwe wabaye perezida wa kane wayoboye igihugu cy'u Rwanda. Perezida Theodore Sindikubwabo niwe mu perezida wayoboye igihe gito mu Rwanda kurusha abandi. Uyu yayoboye amezi 3 gusa, guhera ku itariki ya 9 Mata mu 1994 kugera ku itariki ya 19 Nyakanga mu 1994. Dr Sindikubwabo yavutse mu mwaka w'1928 atabaruka mu mwaka w'1998. Uyu yarekuye ubutegetsi ahunze igihugu nyuma y'uko ingabo za RPF Inkotanyi zihagaritse jenoside yari imikorerwa abatutsi muri uwo mwaka w'1994. Perezida wa gatanu wayoboye igihugu cy'u Rwanda yitwa Pasiteri Bizimungu. Uyu niwe mu perezida wa kane wayoboye u Rwanda. Perezida Pasiteri Bizimungu yamaze ku mwanya wa perezida imyaka igera kuri 6, guhera ku itariki ya 19 Nyakanga mu 1994 nyuma y'ihagarikwa rya jenoside yakorewe abatutsi, ageza ku wa 23 Werurwe mu 2000. Pasiteri Bizimungu yavutse mu mwaka w'1950. Niwe perezida wayoboye u Rwanda akava ku butegetsi akaba akiriho. Pasiteri Bizimungu yarekuye ubutegetsi bwo kuyobora igihugu yeguye. Nyuma y'uko Pasiteri Bizimungu amajije kwegura, Major General Paul Kagame wari vice perezida. Major General Paul Kagame yabanje kuyobora imyaka 3 y'inzubacyuho nyuma y'uko Pasiteri Bizimungu yari amaze kwegura ku butegetsi, guhera ku itariki ya 17 Mata mu 2000 kugera ku itariki ya 25 Kanama mu 2003. Major General Paul Kagame yayoboye inzubacyuho atowe n'inteko nshingamategeko. Major General Paul Kagame yabanje kuyobora imyaka 3 y'inzubacyuho nyuma y'uko Pasiteri Bizimungu yari amaze kwegura ku butegetsi, guhera ku wa 17 Mata mu 2000 kugera ku wa 25 Kanama mu 2003. Major General Paul Kagame yayoboye inzubacyuho atowe n'inteko nshingamategeko. Uyu yakomeje kuyobora mu nzubacyuho kugera irangiye, nibwo yahisemo kwiyamamariza ku mwanya wo kuyobora igihugu cy'u Rwanda. Uyu yatowe n'abanyarwanda yitwa Perezida Paul Kagame. Yavutse ku wa 23 Ukwakira 1957. Perezida Paul Kagame niwe mu perezida wa gatandatu uyoboye igihugu cy'u Rwanda, akaba nagikomeje kuyobora kugeza na n'ubu. Perezida Paul Kagame yatorewe gukomeza kuba perezida w'u Rwanda muri manda y'imyaka 7, guhera ku wa 25 Kanama mu 2003 kugeza ku itariki ya 9 Kanama mu 2010. Paul Kagame guhera ku itariki ya 9 Kanama mu 2010 kugeza mu mwaka wa 2017 ari muri manda ya kabiri yatorewe n'abanyarwanda. Yasabwe kandi n'abanyarwanda hafi miliyoni 4 ko yazongera kwiyamamariza kuyobora igihugu cy'u Rwanda muri manda ye ya gatatu. Paul Kagame yayoboye ingabo za RPF Inkotanyi zahagaritse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Yabaye vice perezida w'u Rwanda imyaka igera kuri 6, mu gihe u Rwanda rwari ruyobowe na Perezida Pasiteri Bizimungu. Yavuye ku vice perezida atorwa n'inteko nshingamategeko kuyobora u Rwanda mu gihe cy'inzubacyuho yamazemo imyaka 3. Nyuma abanyarwanda bamuhaye icyizere cyo kuyobora kugeza na n'ubu, kugeza n'igihe abanyarwanda bazabishakira. His Excellency Perezida Paul Kagame niwe ugiye kuyobora igihe kinini kurusha abandi ba perezida bose bayoboye igihugu cy'u Rwanda, dore ko ubu yujuje imyaka 21 ari ku mwanya wa perezida. Dore ko kandi akomeje kugaragarizwa urukundo rwinshi n'abanyarwanda bamusaba ko yakomeza kubayobora. Ikiganiro ni ibihe n'amateka, njye wumvaga ni Uzimarire wa mbere. Nshimiye buri wese udukurikirana akoresheje urubuga wa3.ikosora.com, kandi nshimiye nawe wabashije kubana natwe muri iki kiganiro ibihe n'amateka, dore ko tubafitiye n'ibindi biganiro byinshi bigiye bitandukanye bizagenda bica kuri iyi channel Ikosora Radio. Kora subscribe kugira ngo utazacikwa n'ikindi kiganiro icyo ari cyo cyose. Mwifurije ibihe byiza, Imana ikurinde. Astra Vista.